Dobro večer, dragi gledatelji, evo nas ponovo u Županijskih 60. S nama je večeras gospodin Franjo Kolarić, vinar iz Jaskanskog kraja. Dobro večer vam želim. Dobro večer. Mi smo bili pozvali gospodina Velimira Koraka, koji je jedan od vrsnih enologa u vašem kraju i kažu za njega da je učio mnoge vinare poslu, ali nažalost on se ispričao, nije mogao doći. Mi ga ovim putem pozdravljamo, bit će prilike za druga gostovanja. Pa evo, mi ćemo krenuti dalje. Bez njega, nažalost, moramo dalje. Razlog zbog kojeg sam vas pozvao, vi ste vinar, imate seoski turizam, seoski obrt koji se bavi turizmom, je to da je prije tjedan i pol, dva, kod vas bila cijela svita, ministar Bajs, hrpa novinara, hrpa ljudi iz turističkih agencija i nešto se tamo potpisivalo, bilo je to na svim dnevnicima, u svim novinama, svugdje, svagdje, svi su pričali o tome. Što je to točno bilo? Pa to je bilo, znači, potpisivanje jednog ugovora, projekta, znači, koji je Ministarstvo turizma. U biti projekt se zove Upoznaj Hrvatsku. To znači, razvija se jedan kontinentalni turizam. To je jedna, ajmo reći, jako dobar projekat koji će zaživjeti, znači, kontinent, da nije samo turizam kako naši ljudi shvaćaju morski turizam, znači da postoji turizam i na kontinentu. Tako da tu je bilo oko 40 agencija iz cijele Hrvatske koje su bile pozvane da potpišaju, znači, ugovor sa Ministarstvom turizma, naravno koje ministarstvo subvencionira, znači, svakog dovedenog gosta po 35 kuna, znači, agenciju. Agenciji, da. Da, to je jedan poticaj, znači, da se razvije turizam na kontinentu. I očekujete li nešto konkretno od takvih ugovora? Da li to vama kao čovjeku koji se bavi i seoskim turizmom znači nešto bolje sljedeći period koji dolazi? Pa to je jedan jako vrijedan projekat ovoga i hvale vrijedan, hoćemo reći, i mislim da je to jedna budućnost samo za naznaku još drugih takvih projekata. S obzirom da ste vi prvenstveno vinari, kakva je ova godina, kako procjenjujete, da li je bila rodna, da li je bila uspješna? Znam da su svi, di god sam pokušao doći do nekog, svi kažu joj, pričekaj tjedan dana, sad sam u poslu, ne mogu nikud. Kak je kod vas situacija? Evo, mi smo baš danas završili berbu, znači berba grožđa, sad ide još jedan dio prerade. Znači danas smo brali crni pinot, baš iz tog razloga zadnjih smo ga brali, evo, je jako dobra godina za taj crni pinot koji je na regiji Plešivica. Pa mogu osobno reći da je to jedna sorta koja daje jedno veliko vino, evo. Možda ne svake godine, ali ove godine bi trebalo dati. Što se tiče, znači, berbe, ja osobno mislim da je ovo bila ove godine jedna čak jako dobra, mada je godina bila jako loša, ali pokazatelj mi je to, znači, putem mog grožđa i sad već nekakvih 10 do 15 dana, znači, vrenja u podrumu, znači da će biti nekakva ocjena 4,5, tako 4. Koliki kapaciteti su vaše proizvodnje? Pa naša proizvodnja je kapaciteta negdje cirka oko 50.000 litara, tako, do 60, sve zavisi od godine, znači, koji su prinosi i tako. Što proizvodite? Poznat je u vašem kraju onaj Portugizac, ako sam dobro primijetio. Pa to je jedan hrvatski pleševički božule, evo to ćemo reći, možda i bolji od božulea, jako tak zvanog. I tako da je to je sad, znači, vino koje se mlado može konzumirati, ali naravno i bijela vina su tu, Silvana zeleni koje, znači, meni osobno i moja obitelj ga njeguje, znači, vino radimo koje je jedno jako vrhunsko vino koje paše u sva jela, sve možete iskombinirati sa vrstom, znači, morske hrane, kontinentalne, znači, može se konzumirati u sva jela, to je moja osobna, znači, preporuka. Što još postoji na Plešovici? Ljudi su slabo upoznati konkretno na prostoru Zagreba sa vinima Plešovičkog kraja, vinogradima Sveta Jana i tog kompletnog jaskanskog prostora koje, ajmo reći, obiluje vinogradima. Ja sam se vozio tamo, to je vinograd do vinograda. Jednostavno sam ostao iznenađen kad sam malo skrenio sa Karlovačke ceste, gdje čovjek dođe. Pa da, evo, to je, znači, jedna prednost je što
naš kraj, znači Plešivički kraj, Vinogore, Plešivica, Sveta Jana, mogu dati vrhunska vina gdje možemo konkurirati i u svjetskim vinima koja su, recimo, vrhunska. Znači tipa Rajinski Riesling koji daje veliko bijelo vino na Plešivici, Pinot crni od crnih vina, znači Sauvignoni daju vina, baš stvarno velika vina. Tako da ljudi nisu upoznati tim dijelom. Nažalost, to je možda stvar turističke zajednice koja po meni osobno dovoljno ne radi da bi mogla ljude dovesti na Plešivičku vinsku cestu. Spomenuli ste Rajinski Riesling. Za njega sam čuo komentare da u zadnje godina prodaja Rajinskog Rieslinga nije tako kao nekada. Što bi moglo biti uzrok tome? Da li možda slučajno? Pa evo, vjerojatno prodaja možda pala iz tog razloga. Ne znam, to sad mogu ja osobno prokomentirati, evo, to je moje osobno znači, mišljenje. Možda su neke cijene prevelike nekih boca vina i možda su prejaki alkoholi. To je moje osobno mišljenje i ljudi više vole piti nekakva vina koja doslovce ih se može piti, a ne da ih guštamo, kušamo. Vina s velikim alkoholom su vina koja moramo ih guštati, znači kušati. A vina, mi smo ipak narod koji volimo malo više popiti tako. Kad smo kod cuganja, bili su sada dani vina u Jastrebarskom. Da li ste vi izlagali tamo, kako se prošli? Jesmo, mi smo izlagali, posjećenost je bila jako velika, znači za naš štand i kod drugih vinara. Dobro se uklopilo i mislim da to je sad tradicija znači, grada Jastrebarskog koje treba podržati znači, i treba samo još više i više, znači bolji angažman tome dati i mislim da će to biti jedna budućnost na primjer kao Oktoberfest. Znači, to je cilj grada Jaske da ljude učimo o pijenju vina. Bilo je to nekih političkih previranja, pa sam dobio nekakve komentare da smatraju neki da su cijene štandova bile prevelike. Išao sam to provjeravati i onda sam došao do informacije da se cijena štandova nije 8 godina mijenjala. Da li je to točno? Pa ne, cijena štanda su bile, mislim cijena je možda prevelika za nekog ko je u početku, ko nije još manje poznat i koji dovoljno ne daje angažman oko ljudi da bi ga posjetili. Možda je za njega to preveliko jer nema neki promet. Znači vino da bi se prodalo treba raditi cijele godine, treba se truditi. Meni osobno trebalo 10 godina da bi postigao ovo danas što smo postigli. Znači to i još treba raditi. Znači to nije neko postignuće koje je da bi se moglo reći da je još super. Kad smo kod prostora Jastrebarskog, znači Svetojanska, Plešivička vinogradi, kvaliteta tog vina koji se može pronaći na tom prostoru, da li se može staviti uz bok i poznatim hrvatskim krajevima vinskim, ne znam, tipa Korčule, za koju govore da je kolijevka vinarstva i da su vrhunska vina upravo s Korčule. Kakva je vaša procjena? Vi ste ipak stručnjak, više ste godina u vinu, ja znam vino, otvoriti butelju i popiti. Pa dobro, evo, mislim da svaki kraj veli za svoje da smo koljevka, jel, vinarstvo. Mislim, to sad nećemo o tome, jel, ali mislim da jaskanska vina, znači Plešivički dio, Svetojanski dio, pa mislim da je taj kraj kotirali prije 50 godina, znači na nivou bivše države i sad u vrijeme i sadašnje. Možda su ga neki ljudi ucrnili, ali to nije razlog da se ne bi ponovo to vratilo. Na neki način, ali to je prošlost. Kada smo kod prošlosti, prije su postale razne sorte. Danas je to specijalizirano, koliko se ima prilike vidjeti. Svaki vinograd je određena sorta, određeno vino. Kako je to kod vas uređeno? Pa evo kod nas, mislim, moja obitelj više znači imamo nekakvih 30.000 čokota.